Kote nkuru yashitamo muri Ibanda yahurura rubanja rwo barukutekatekwaho kuba bayitiro mu guriseri ya Burwa Kikabuzi banyakutekatekwaho baretwa mu kote yabijira abanyabuzare banyakwitwa abarkwenda ngo batunje buringaniza abantu mushanju nibo bari umushangogu ombantu abo harumunaye bare Francis Ivan Tweyambe Muchunguzi Innocent Kohiga Simon Peter Muhereza Onesimus Kato John Mary ahamwe na De Gracious Serunjo Jihor kwikiriza ngo akita abantu bagamba ko abayisiro mu guriseri ya Burwa Kikabuzi owakagorogoro Chicuzi Hibanda district okuro mushangogu kwa yebembero omuramuzi mukuru wa kote nkuru owambara Johnson Karemani kandi koti yatungo bujurizi baitu aino bujurizo bundo barkwenda orubajuru hababini bagira ngo Eliya Burwa Kikabuzi hakayitumbwire bwanyekiro barakumtematema hobo barukoze somhoro gwabo obujurizo bwa leta omukoti bwahamisiriza ngo aba bakabanza banywero mbaremwe na bwanyima nuko kugenda bakaza kwita mugurisi nikigambo ngo nabwaba bakaba bapangisiwe kandi bashashwirwe sente z'urkwingana miliyoni 2.8 bamwe abanyabuzare bo mugenzi bagira ngo na hati barinzire kikoti erashare izobe ryanyenchakare hebiro 20 hebyo kwezoku twatwina amasiko ngo izoberi omushango ogu nibaguhendera kandi nibagucwa konka okutwamukiteka twekyaba hagira obuzuruzo butabonekaho bwobukuruga omuri MTN na n'omupolisi owabire na tasa statements z'abantu abamwe mwene omushango bagongezayo ebiro 20 twagaruka hano ya Ibanda kuri omushango kufa kwa kumzire witu mzere ya Burwa Kikabuzi twayongera kureta abazuruzi kubanzurira umuramuzi kandi bija bona ababire na itaga kandi baherezo buzuruzi so nitugumizamo abo kuba tuza kugaruka aha ibiro 20 kuyatushaba kandi tugumiza mu kuhereza buri cyo kwetagisa kugira ngo obuzuruzi bubeho kandi owisurwe afuno buringaniza twizantumanya ngo zoberi muramuze nagumarira mukati cyabasika hazatwahewa ibiro 20 kandi twina amasuku mingi munonga kugira ngo kote neiza kutereza justice omushango ogu nugwijagaruka omukoti nyenchakare biro 20 by'uko kubanza 2026 agagasha kwa Ruth Nisima abwatayari Westo muri Ibanda.